Ćao svima ljudi, ja sam Maki Poždilju, danas igramo jednu igricu koja zove Tank.io. Znači Tank.io, brate, igramo, znači ovo je kao kopije, di je pio, brate, nema veze, znači idemo da se oputimo u igricu. Znači zvaćemo se Monkey Boy HD YT, znači sad ovdje piše Boy HD YT, ne, ali nema veze, znači idemo da kliknemo ovaj mali, što se ovo mrda, idemo sam da kliknemo. Znači kontroler su jednostavno, vidite ovo lijevo dole, tu se mičemo i sve to, a na ovo desno gdje ćemo pucat. Ja sam maksimalan level 13, ja mislim, idemo njega odmah, ovi zeznuci, ovi ne treba njih odmah na početku. Prvo mi da malo se maseba skupimo, jesi ti normalan banadr? Dobro. Idemo ovdje. 2 sata ovdje. Ovdje pucat, ali nećemo to raditi. Idemo samo pucat. Bam bam. Šta sam sad uradio? Šta sam, brate, uradio? Ne može se ovo kontrol sad da. Idemo ovo odmah uništiti. Idemo sad ovaj, pa ovaj, idemo ovaj, idemo odmah ovo uništiti. Najbolje je na početku odmah farmat malo. Hajde. U zadnje vrijeme što samo igram i ovo igrice. Kako tako da i nazovem, ajde i igrice. Evo već smo level 6. Evo uništiti, haj. Ajde to, dobre. Ajde sad ovo, op, level 7 smo i dalje, sad ovo tu, idemo vam, ajde, bud strpljiv, ajde, dobro je, level 10, uzet ćemo ovo, znači, ne znam kako se to zove, ali bolje, onda igram, etka level 11, uzet ću ovo. Eto ga, to je to. Sad ću valjda bolji bit. Evo ga, ajde ljudi. Sam da ovo uništim. Ajde, više što uništim. Bravo. Sad mogu i ovo. I ovako. Super. Sad imam shield, malo jači shieldek. Ajde, uništit. Ajde. Uništit. Ajde. Sad ću ovo 2 sata ovako gađat. Neće mi to pomoć. Neko me gađa, ljudi. Neko me gađa. Evo ga. Imam po 3. Sad ću uzeti ovaj. Gađa. Ovo je zeznuto malo već. Ajde. Šta bježiš? Sad mi našao tu, bježi. Ojoj, nije ipak. Šta je ovo mi se... Nema veze. Idemo, ajde. Ajde. Pucaj, brate, pa pucaj, ajde. I zalaga mi. Ovako, eto ga. Šta se ovo mašta? What? Prestat. Ajde. Ubi ga. Jesi, jak se... Ajde. Kojim se bod ovih tipova? A Jesse na mene navalio! Alo, ej! Ajde. Level 15, ja mislim da mi je ovo novi skor.
Oj, umrijet ću. Koliko već snima, već 5 minuta. Dobro, to je bilo što. Ne vez ljudi, to bilo to. Ne mogu više, to bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vas video. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Ljudi, mi smo u sljedećoj epizodi. Ćao!